Refren Mazmur nomor 840. Malam kau adi erna leman Tuhan, ia pengarapan si Tuhan. Nembahlah man Tuhan, alu ukur Maria, dahilah ku ada pada pena, janah rende Maria. Malam kal adi erna leman Tuhan, ia pengarapan si Tuhan. Ulah lupa maka Tuhan kap di bata, ia masih napa kita. Makasih kerajaan nakap kita, kita kap bangsana, kita kap rarasena. Malam kal adi erna leman Tuhan, ia pengarapan si Tuhan. Sabab Tuhan mahuli, dengan tetap ia erkelang ate, ia setia, tetap rasa lalap. Malam kal adi erna leman Tuhan, ia pengarapan si Tuhan. Aleluya nomor 150 sada. Aleluya, aleluya, aleluya. Engkau sepaksa nama karah makini rajan di bata. Ceralah janah teklah man berita si Maria. Aleluya, aleluya, aleluya. Tuhan kap ras kam, janah ras tendindu, ogen ibas Injil si badianari rikutken Matius. Kemuliaan man bandu, oh Tuhan. Ibas sada masa, mekuah ate Yesus ngenehen kalak sinterm, sebab nggokote dengan lanai lit singap kepsa, bagi biri-biri sila ipermakani. Makanina Yesus man ajar-ajarna, belang man peranin tapi kurang siranisa. Maka pindolah man simada jumae, gelah isurukna sirdahin guna pranin Dilu Yesus ajar-ajarna si 12 kala. Jenari ibre kenaman ajar-ajarna kuasa pelawuskan setan, ras pepalem berbagai-bagai penyakit. Gelar rasul si 12 kala Simon igelari Petrus, ras Andreas, duana ia sembuya. Jakub ras Johannes, duana ia anak Zebedeus. Filipus ras Bartolomeus, Thomas ras Matius pengalucuke, Tadius ras Jakub anak Alpeus, Simon pejuang ras Judas Iskariot sindayaken Yesus. Yesus nuruh rasul si 12 kala ope berkat nina Yesus man kala enda. Ola kambengkat ku daerah silabo kala Yahudi, entah ku kuta kala Samaria. Tapi dahilah kala Israel biri-biri si enggo papa Berkatlah jenari nindu berita, kini rajan surga enggo deherna.
Pepalemlah kalak si pinakitan, pegeluh kalak si nggo mate, pepalemlah kalak si gadamen, janah pelauslah setan-setan. Kerina ialo kendu la ertukur, maka berekenlah man kalak si deban alu la ngaloken upah. Kata Tuhan, pujiin man bandu o Kristus. Nande bapa turang rasnina, megati bas tah bisen kemalimen, tah kaul biarawan biarawati, belas-belas Yesus bas pendungi prikop enda jadi gelemen kempak kala Pranin memang mbue tapi sirdahin siti. Arkiteken sie pindolah kempak tuan si mada pranin, gelah ikirim kena sirdahin guna pranin Ipersingiti Yesus kerina murid, maka pendilon guna jadi sirani eme pendilon idur di bata jine labo perlebe-lebe kala sindarami. Maka ertoto rasmindoken mandi bata eme dalan si pematang si harus idalani kita. Bas piga-piga kesempatan orang tua ngakap biar adi anak nar sura-sura guna masuk seminari tar sura-sura jadi suster. Kebiaran kala eme uga adi tengah dalan anakna ngadi entah pi pengadi. Selaku orang tua tentu mela rasla atena jadi sebagai rupana. Alu kebiaran la siti orang tua ngelarang anakna masuk seminari tah jadi suster. Si perlu lalap si ingat mekap adi jadi pastor tah biarawan biarawati labo karena pepulung buena sora tapi uga sora pusuh ordalan. Laban si pe orang tua nuntut kongregasi gelahna anakna tetap ije. Adi sie terjadi, maka kita balik reskalak parisi si piara belas alu kuasa pengulu setan i pelosna setan. Kai si harusnya jadi pasu-pasu, piah salih jadi sumpah-sumpah. Ajukan Yesus wari enda, pemena itu jukan manbanta kerina. Artoto kita mindo mandibata, gelara teremna sirdahin guna perani peranin. Barang-barang kita jine penggit muat bagin bas pendahin peranin. Jadi sirdahinna labo perlebe-lebe harus jadi biarawan biarawati, entah pe jadi pastor. Kerina kita lid pendilonta. Keluarga pe idilo guna jadi bagin idurrani si simpar Keluarga mesira ras terangdoni. Arkelangkan keluarga ringanlah pribadi-pribadi si bahan dibata kunardahin ipekena. Ngerani peranin si simpar. Mari radu ras erjingkang nahe rasi pesingsing tan bajunta. Si dalankan kai si katakan Yesus bagi si tersurat ibas Matius 25 bindu 40. Jana si pedau Matius 25 bindu 45. Tuhan si masu-masu kita kerina.